Warga Patisi TV. Admissions open for degree courses in Senkasi College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Ki nong snong garaj nong se ka baha pa po ka hima soyong ha ka jinga kundo lang ha ka snong laj nong se ha kan riu trek ujimang arja pun riu ki lapin pawe jing persya ka bajur alor ka jing IT ka klau thup sya ka tanat PHE doling do garaj nong se uba kwan nong bri klam ka jing tep upai ba ki pat ba ki la ong ba ya ka klau thup lapin ne pensa na ka benta ka jing mentoi jom ki nong snong garaj nong se kham tam ban yo od dieng ban chna yeng ki lapin rem ru ya ka jing soi sop ya ka soskular alor ka greater soyong water supply scheme klam da pentep ki pat ba kila kentu ya katanat PHE ba ka soskular kam dei ban long tang na ka wei ka kur rei de ban kentup lang ya borok kinong snong jong karaj nong se bat ka kur nong bri kum nong snong ko ka raj nong se ya ka jingle nu rung do raj do ai jaka ka PHE te kam ta chamladon ta ka jing khwat nong pat ba ben te plang ya ka ta ka jin ai ndri wa kam le buang ba le de dot borok kinong snong saya kata kalau enggak temsnul langok iji kum kinang senang pokaran nomor bersulek don borklam dan taging tiklan nong ni dap ta kijing langok nomor ni yo ya sudah sosial media bangi yo te u langdo jungi ula aya ta ka cloud thup saka PHE te ni dap ta kijing langok ngim yo kata kijing yelum yalang hapo snong po thau hapo karaj nok se hi barok we Tengin dayo kano kendoan ke bangi yo lang ide bin yo lang ke jingtip na karaj bat kesnong di barok we. Bakadon kena project katai po cloud tutup ba sepang ke umbam umdi nrei ngirup kinong sungsnong ngidap daka taka umdum namar ba iklam latip ya kada kadong nrei menta yui penban po sosial media ba kitai kinong ngelam kibas kemat kum ulang do right kumba loong baladap ban IT ya kane sipo PHE teng sngaw longo namar ba ki ai hagno kurkom bat khamdon ka jingshai bat khamdon ka jing suthu tengi kum ginong susnong ni kwa ka jingshai ni kwa ka jing suthu ni kwa ka jing tiplang henrei kumba yu ipat ha ketok sngi kumba lodon lang bat kine kirim ba snong bat kine kirim ba snong ru atau habadan kenok project atau kisikila sama ban susim tang dakarai maki ban lane ban susan ban sim ya karai ba tang maki kila ban le ya kai kham dadan kedikit de nakalang jonga kum nong sum de karai nong se ngayo i pilat hai kubar di sini baladap apa ya dei baka tega kemdau top kepada ga jaka kerpang jong krisnong aparo ginam jong snong jong karaj ki penan kam ya ketika klau nang banta banthoi gidi sna yeng sna sam bat ne pensa kerpang ro ketika jika kenang banyo ya gidi yang nang banta penan kam ya gidi nang kam jong kon ki ajar jong karaj nong se ten rei nakaliang kinong kitam jong karaj kilapan pa ba kilai tino siaka PHE Henry nak kalian jongi lada kawan ke development nak bentar ke jing bentoi jong kinong jong snong jong karaj Henry ngimdan keno ka jing percaya Henry ikwa pat bentip kawan hakan do kelenti pat kandon ka jing ya soi sekolah bapiang kenang ba kate ke project kenlong bayat bet pat kenlong ro ka bentoi ya kajaka jong snong hi parokoi akan ada dong katani berapa? Tekumta apa itu berkajing kam joki, bertiong ba, wei ni kinong yalam, jongkai cuci, sama puning, sabong, kang ya ketik project, henry ya kajing yai jongi kinong senong, kam sama dan kum kata kajing kang, ya ketik project henry, kwa ya kajing sai, tek nakal yang jongi ro, ni kwa ya kajing sai, apa itu berketik project, kenang ba kinong senong, kin sutu. Bat kandon ro kajing sinai nama ladam don kajing sutu bat kajing sai ya kata ikut kumarai project nama arba kajuk kepaminta idon kam ya kajing tho bat yang saki setar bapiang teladam don
ya kata kemud kanong penban ka jingtim ya kinong jungsinong akara di bagoy kumba la penyui mana kane long ba nakaliang nong elam jogi cusi lokni ba kane ka jingtanum kande na menta kasoyong area hi bagoy tenrei nakaliang lendorat bat idikot jongka lakam ba nai ya kane ka jaka hagi bahapa ko ka ranong se berotap sampili sinong tenrei nakaliang jonga masyuong ba ngamtaray ba shadow stage porang singkam ba kan letpoy kaum kane kaum nang ne te hau jo por ladan rus ki wei pat kirang ba belakam ya lade bagiong ba kaum aka sinong pat ki bahaba kane karat kalong kapabiang tenrei ngong lada kapiang kaum te balen ya kerkaya ketika dam namar kaum kapiang kamdan kano ke cinduna kata kamat kabang kwa sawai ne kiri orang ba jong karat belakam pawong ba kajing kan jong purning hana ba kate ke jaka kadai kamdei ka community reserve forest masuang yau toi orang ba snow tu ba ya kajing mot jong kate menta kate ke jaka kadon ya ki adong boker ka ngawai ne ki adong balong Kino po pumdeng cek tega lau tutup kim day ban ket tega kali nang tena po klau kata kadai ka wei ka ba kamat ka bagi ni kim kinong kinong itipa ten re la dam ta wong ba kam naduk tagi kat wei kat kendai tili kilang do ki bala let no kim sem ladan ka no ka agreement bai de kata mas wong ya lada kam dan ka no agreement ong ya gitu kinong yalam rajong pi berko yestum ba pendam no ya ikan don an ki balabo na banta kate bat lada patnang ban kala kasi ngong skoba pan ma mi pat ba na ma pi alam batla ki pat ba te kumta dan kum kine kinong pan thame ban chu kreu madyong yenoi no kane kan kata pan ban ya yam lang salang ya song sok chung singai jong kinong chung sinong hi barokoi jong garati te kumta na kaliang jongi midawa bau lendo jong karan jong se un khot jaka meeting pat ba barok kinong jong sinong bat ban peni pat ba ya kata ka agreement bat ka office PG nga ka manta katiga project kapan te lingba kata ka agreement kapang niya sa pat ba yung marhang tang ni do ni yaman lang pan ni dia trilang bat ka office jong Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.